Hey All India Radio Aizawl ani ngai thatu te Chanchinthar kan ngai thlak ma in Amrit Mahotsav quiz result kan puang le dona ni zana khan kan zo na chu Mahatma Gandhi khan zale na swal tura India rama alolet ma khan South Africa khan engna nge tho ti ani a chana chu ukil na ti ani minga mazat da changin chana rondu ta chungjenga chana dikron thon ma sabel tu chu si vanal thakima kumsomli pani Aizawl nursery vengani si vanal thakima kan lompui tak meu chea chang tu dang zong zong te chunga po lom thu kan soya kui situn kar inrin ni zan daruk le achan via kan nei le anga mintel pui le vek turin kan som chewani tuna chuan Chanchinthar lo ngai tha ila Chief Minister Puzoram Thangan Mizoram Myanmar ral tlan tan pui thwai turin sarkar lei puya nge non Mizoram chuan ni khat chunga COVID-19 shikai mu chwa thar tamlama ni somni pasari chung azonin Marchak State pariat jing sang berni na aluata Commerce and Industry Ministry board sai hapta khat chungo tur azadi ka Amrit Mahotsav lomna naktu ka tan anidon Sarkar lai puina thlona kumsom pariat chin chunglam COVID-19 shidan na apek me ka ngai thatu te shidan na lavek turin kan ngen chewa COVID-19 naka inven na lama lovin thada lo ula ina tom tlatin tul topa lo chuan pona chuak lo ula mai tuam na wa midang nai lo kutle mai ti faile shidan na lak te lo ngai poimo ze lang cheu COVID-19 kai noya ria du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga baka Mizoram tan pakhat bial pani te hi biak po thei rengani tuna chuan Chanchinthar ilangwai thlak chhun zamang u Chief Minister Puzoram Thangan nilai nikal ta khan Prime Minister Narendra Modi nena Myanmar atanga Mizoram ral tlan omte chhom dona peturin ange non Puzoram Thanga hian Prime Minister nena hian Myanmar ral tlan sing khat sanga chuang Mizoram anom mek ne soyin tun maya anhar sana sukianga anmamo pushruna tan cheng vai bel chasom penghal turin angena ral tlan te eile in tura tan cheng vai bel chenga an chen lai lo na tur sian ma atan cheng vai bel chathum le damdoi en kol na sen sawatan cheng vai bel chani awain cheng vai bel chasom adilani hemi malam hian Chief Minister le Planning Board Vice Chairman pu hram moi te baka Chief Secretary pulan moi chawngau te chuan sarkar lai puya hian ral tlan tan pui turangin na an lo the lut to a Mizoram sarkar chuan palai po tirin MP pani te po in thunei tu engamazat an lo dor to ani heti lai hian Myanmar se paile tol chhumi te inkana alwar zel awangin tun nai khan Mizoram ral tlan sang ni don an ran lo bel le to a zertomikal ta khan va phai chhak zona in somrok vel khwa satroma Chinland Defence Force in an khothen tuibol sipai camp patanga satrom khwa achia khon turakal te an lo lambuna sipai te tlan chia in tuibola an kir le a sipai tamzo le police nen hemini tlai lam hian satrom khwa lo let le in anin kap le a thile hlia manom thu hria ta nilo hein kana wang hian satrom khwa a mi zathum bor vel te chon an khwa an ro san veka an khothen leilet bolte tlang koile ngai lana tangin ral tlan engamazat anom bok nia thodonani September ni soma CDF le Chin National Army tangrolin lungler khwa a sipai inkol na munan bewang khan ral tlan sang chuang an lo lu bel te hi than tlang bialami te baka Chin State marlama tanga local te po antela Nathial District le Champhai District an lut bera Longtlai District a lut anom bok Nimin Khan Myanmar sipai ten than tlang khopuya in som panga vel halin mortar baka selai an chelek na sahle nia soyania heng thil thleng awang hian ral tlan engamazat lo la lu bel turan omrinani Champhai District East Tuipui Assembly Bial chung Waime Tuipui Ral Group Huam chung ral tlan sang chuang an lo lu bela Farkon Vapai Sajep Thek te khuang leng le leithum khwa ten ran lut hloma then kha chu COVID-19 shileng awanga khung sana tur mun ro ka omlo wangin tiauri kama an chambanga Champhai ko chunga Holy Cross sikul tuala in khung sana mun tur sak mek ani baka mun danga sak chop zel ani bok Nini galta tangkhan vapai khoper sai khumpaya ral tan zavel an lo lut to ni in sai khumpai tangin thudonani a treu kama he khwa hi in somli panga vel chau ania wangin ral tlan an thanhem sia an boy hle ni in an ko shwai tu te chuan an soi Nathial District a thing sai cher hlun bol puile e jangar chip khwa te po tu hnaya ral tlan an lo lut thanhem hle a nimin lama tangi ro kha chuan tlemin an tlem chho deuh ni in an soyani
Cooperative Department lunglei chuan Central atanga Project Local Pradhan Mantri Vandan Yojana PMVDY hnuaiah malak tumin rom hmana an siam mek lunglei District Cooperative Officer Pudalmal Soman hen atanga kan correspondent to Don Danin he project hnuaiah hian society member ta hena thlai cha sang thar chhona tur le asong bolna tura malak na a omdona bultan tak mai in society member ta hena pek masakani ang tun den hmuna he project hnuaiah hian lunglei district ka khosom ni vel thlan chu ani to ani Pudalmal Soma chuan training kalpui hun viau to ma se ko sanga COVID-19 wangin society member te VLTF lamin ko kho manarim ti lo wangin atakin ma anal theilawati a wanda na tang hian sarkar lai pui tangin society member zerin suma local don ti soin member zathoma cheng noi som panga ni in he I member an claim chuan cheng noi sari te po ani theini na soyani Vanda hnuaiah hian society member te chuan so thing ai eng marcha mun piale thil dangan ching theidona tuna ro mandana chuan so thing kg ya cheng somnga aya tlo mashal lo turani wangin kun thok tu ten an tangkai pui hle donani ati heti role hian society member then katin primary agriculture credit society and din baka sumdong te naw le lo nei tu ten ol som takin loan de la in an chor tangkai meka na bart atanga sum hidong ani angin apunga tlema ko then khata chuan school te dinin pick up nei te po anom to ni in Pudalmal som chuan asoi bok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Mizoram chuan ni khat chunga COVID shikai mu chhuat thar tamlama ani somni pasari chung azonin marchak state pariat zinga asang ber alani zela nimena marchaka shikai mu chhuat zinga za zela somnga pariat point pani pathum chu Mizoram mu chu ani nimena khan asama chuan shikai de kai lo mi singa sanga zakwa endik zinga zathum samrok panga shikai mu chu ani a Mizoram chuan sample sanga zathum som pariat endik zinga sangkhat zapali in shri an kai thunga endik zat tanga chutin shikai zati za zela somni point pasari paruk ani tarkar somni pale chung khan Mizoram COVID-19 wanga thi panga anoma marchak state zinga thi tamna berani heti la hian bu in tlai dar nga thleng khan COVID-19 shikai mi zaruk somli pahni chu inan kolna mun sang atangin an chuaka heti hian shikai dam le to hi mi sing ruksa nga somkwa pariat anni a shikai en kollai mi sing khat sang thum zariat sompali anom mekani tun thleng hin shikai sing sari sangkwa za somsari pakhat mu chu ani to a shri kai hnoya thi zani somnga pakwa anom to bokani Aizawl Town Task Force Committee chuan tun lai Aizawl khachunga COVID-19 shri lwar chhome ka wangin shridar zel tur venan zan in zan lai dar som pani atanga ninga ni choma dar som thleng in khwa khiona khautaka kalpui an rel emizul zui hian Aizawl SDO civil bu amol shrivastawa chuan zan in zan lai dar som pani atanga ninga ni choma dar som thleng phalnei lawa pon chhuwa khamna thupek asiam Aizawl khwa hian tun naya COVID-19 shikai mu chhuwa tharan pung chakhle a voin khan shikai thar som pakhat mu chhuwa belle ani a tun den hmuna Aizawl khachunga shivei mi somsari pakhat anom meka heng shivei te Aizawl Ayush Hospital 3C le Aizawl khotlang din 4C te en kolanni Commerce and Industry Ministry Board sai azadi ka Amrit Mahotsav lomna hapta khachunga tur chunak tu ka tan ani dona Vanija Utsav dia vua he hapta manchung hian Ramchunga district zongzong zasali somthum pakwa huam tur program cha sang ruam manani Economic lama India than chau dan tar lang turin state la UT zongzonga export promotion lamle exhibition voi somthum panga nei tomani a Department for Promotion of Industry and Internal Trade bultomin National Single Window System le Industrial Park Rating System honani don baka Invest India in marchak biala video conference mangin Investor Summit aboard sai dona Special Economic Zones ani somnga chuanga September na somni pathama khian Swachhta campaign le thingpun be pui thak ani don bokani Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh aban nuwa ayo tur thlang tura Congress Legislature Party thutkhom ko chu thul ania Chief Minister thar tur chu Congress National President Sonia Gandhi in apuang doni in an party shwai tu Harish Rawatan asoi Chief Minister tur hian AICC General Secretary Rajya Sabha MP Nibok Ambika Soni State Congress President Thin Sunil Jakhar Rajya Sabha MP Pratap Singh Bajwale Punjab Congress President Navjot Singh Sidhu te chu ming langsar zwalan ni Chanchinthar top na tlang pui Chief Minister Puzoram Thangan Mizoram Myanmar ral tlan chan pui thwai turin sarkar lai puyange non
Mizoram chuan ni khat chunga COVID rikai mu chuat thar tam lama ni somni pasari chunga zonin Marchak State pariat zinga sang berni na alwata Commerce and Industry Ministry board sai hapta ka chungo tur azadi ka Amrit Mahotsav lom na naktu ka tanani don chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani